Inka ito minute ntsena kubila ora ya khumembiri inhlekani mingisero mngena lona FM nokuhlekanisa kona ngingisela xitichi lexi ri ko rahisa dyambu kambe a hi pfumeleni mingisero mina ku ri na ku hisa ka rona swo vula ntsena leswaku sweswiwani tanihi rixaka ho fanele hi languta ku hi tisirhelela njhani hi hlayisa njhani vana ngopfungopfu swikolo swi nga pfala swi nga ti tani swo vula ku vana mi nga va pfumeleli va huwela dyambyini masiku ku loko va tshika va huwela dyambyini swi nga hetelela na swo swi hetelela swi tisa switandzhaku eka timhaka ta rihanyo ra vona hi ndlela leyo minchero mena ku amukela mina ni khalanga pet mathebula yin'wana ri smart wa jimo wa xitlango maxingiritano wa xicecana makunele wa ndandhazi hi ku amukela kusuka apolokwane studio 13 hi ku tisela nangoreko Afrika Wa Vulavula wu humelelisiwa hi Cindani Eric Mavasa hi famba swi ngo fika le ka hafu ku bila wara ya hakhetsa na tinhlayahlaya ta ka ta sambo na tinhlayahlaya ta ka ta huma ti hi komba ku mile ku tlakukini n'wina mi nge le ku yingiseleni yana ni mahlweni mi endla tani va byeleni na lavan'wana ku na Afrika Wa Vulavula na nhlekani n'wino mi nga kayeli hi laha hi vulavulaka hi timhaka tihi kumbe tihi leti ti hi khumbaka tanihi tiko ku fana na leti namuntlha ta hi khumba nxavo wa mafurha wu tlakukile mi ta tsundzuka ku hi nkarhi wa khale ka president Jacob Zuma ku ve na n'hweti yin'wana va ngete hayi n'hweti leyiwani a hi tlakusi andzhaka loko ku vonaka ungeti nxavo wa mafurha wu le ku tlakukeni hi xiyimo xo chavisa eka ri nkama ya nkama woluwa va ku n'hweti leyiwani a ku nga tlakusiwi nxavo wa mafurha sweswiwani se ruxa ripela a ka ha ri na loyi a vilelaku ku tikomba ku nxavo wa mafurha se ma durha matsundzuka siku rin'wani president va fanele va ya kun'wani ka nhlengeletano ivi ku hi nghena ka stage 6 ivi loko nghena ka stage 6 va ku hava hayi va tshama hi mhaka ku hi nghene ka stage 6 sweswiwani a nghena ka stage 6 rixa ri tlha ripela ku nga ri na nchumu kambe mhaka leyi lava ku vutisa yona ngopfu namuntlha hi mhaka ya ku wehe tanihi muaki i ku tlakuka ka nxavo wa mafurha hi ku angarhela ku nga va ku ri mafurha ku ri petrolo ku ri diesel ku ri parafini sweswo swi ku khumba njhani ka vutomi bya wena bya siku rin'wana na rin'wana nako hi swihi leswi a wu ta tsakela ku lava hi nga va nyika matimba ya ku va hi rhangela va swi endla se hi lava ku ta sungula kwalano hi vulavula na dokodela Kingsley Makhubele hi vulavula na vona hi twa ku kasi vuxaka bya hina na Iran na Russia byi vuyerisa njhani loko swi ta ka tiko leri Afrika-Dzonga ngopfu loko swi ta ka timhaka ta mafurho hi ku nga ra swi hi pfuni nchumu masivo hi sungula na vona sweswi dokodela andzhaka leswi Wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela hi laha nga kona mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 nomboro leyi nga ta yi tirhisa kambe ni pfumeleli ni sungula ni amukela dokodela Kingsley Makhubele va nga mi tivi timhaka ta matiko mambe ku kasi ke hikokwalaho ka yini hi fanele hi hlupheka tanihi Afrika-Dzonga ku ve hi hluphekisa leswiwani ku ve hi na maxaka vanghana lava va nga na oyili mbisi yo tala ma vo mhaka kona dokodela Kingsley Makhubele i van'wani lava nga tisa mapfhumba yo fana na va Proud South Africa malembe ndzhaku hambi a va lava ku fikelela yini hi mapfhumba ya lawaya kumbexani ni ta va vutisa na swo loko hi la ku fika makumu na burisano lowu wa hina hi ndlela yeleyo kasi ke va Jacob Zuma Foundation vona va ri kahle Chief Justice Raymond Zondo a nga thoriwanga kahle hi ta kuma Adv Tsietsi na matsekisa va hi byela sweswo loko vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya hafu kupela awara ya 12 nhlekani lowu dokodela nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM kwena enhlekani kalanga hayi no akhensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina leswi swa Proudly South Africa ni ta lava ku hi hetisela hi swona hi nga fambi hi nga vulangi ku kahle a mi lava ku fikelela yini hi mapfhumba lamaya ma muxaka luwa kambe a hi sunguleni laha maAfrika-Dzonga va le ku vileleni hi ku tlakuka ka xiyimo xa le henhla ka nxavo wa mafurha ivi swi hetelela swi tisa van'wani vayingiseri va vutisa kasi vuxaka bya hina na matiko laman'wani ke hikokwalaho ka yini byi nga hi antswiseli ka xiyimo lexi hi nga ka xona mi angula mungu yini dokodela loko xiyimo xi te tano kalanga matiko an'wanyana a hi tekeni tiko ro fana na India ri xava mafurha ya rona a Russia and va xava hi ti-price ta le hansi ngopfu ni vula na lava va nga na ti-oil to tala vo fana na va Saudi Arabia va xava mafurha le Russia va teka lawa vona lava va producer-ku va xavisela vanhu va le handle hina mi ti vutisa ku ri yini lexi hi tsandzaka ku ri na hina hi kota ku xava mafurha ya hina Russia hi kota ku xava mafurha ya hina a Iran mi ta tsundzuka khalanga ku ri aka nkarhi lowu nga hundza ku na nkarhi lowu a hi xava about 30% ya mafurha ya hina a Iran ku va
na ku phikisana ngopfu na ma-America ku ri ku endlakala yini hikuva ma-America na ti-sanction mara xilo lexi karata ku khalanga ku ri ma-America na vona va xava mafurha a Russia tanihiloko hi vulavula sweswi mi ti vutisa ku ri hina hi hlula yini ku xava mafurha a Russia mina lexi xi vonaka xi endlakalaka la kaya i leswaku ri ti-civil organization leti nga kona va vulavula ngopfu hi mhaka ya ku ri Russia yi endla yini hi nga xavi yini mali leswi swi endla ku ri swi hi tikela ngopfu loko mi langutisa sweswi mafurha a diesel a tlakuke tolo hi R1.96 swi ta affecta swilo swo tala ngopfu varimi hinkwaswo swilo leswiwani na transport ku famba lava va sukaka ka mapayeni va ya ka gym or va suka ka mapayeni va ya la brand stores swi ta durha ngopfu manje ku teka tithekisi manje vanhu va tsandzeka and economy ya hina na yona yi kuli hi leyi swi ta tikisela vanhu ngopfu leswiwani khalanga swi nga va swi vanga yini swi nga va swi vanga ku vurhangeri a byi swi tivi ku byi fanele byi endla yini kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano varhangeri va hina va tlele ngopfu a va langutisi ku ri bona xilo lexi va xi endla i ku endla ku ri vanhu va la kaya swi kota ku swi nga yi tikeli ngopfu va languta laha hi nga xavaka kona mafurha vanhu van'wanyana va xava mafurha swele swa ti-sanction ku ri ku na ti-sanction against Russia hina hi hava ti-sanction against Russia and ti-sanction leti nga kona a ti bohi ku ri matiko hinkwawo fanele a va na tona ti-sanction leti endlaka hi ma-America leti vutisa ku ri varhangeri va hina swi endlaka la yini hi vona va chava yini hikuva aka international relation khalanga ku na swilo swa ku ri hi langutisana na interest ta hina vuxaka bya hina fanele byi langutisa ku ri byi endla ku ri xiyimo xa hina xi tlakuka njhani la kaya that's why hi va na vuxaka na vanhu van'wanyana loko swi nga hi nyiketi sweswo ku hava ku ri va fanele hi va na vuxaka na vona varhangeri va hina va hluleka khalanga ni twa mi tirhisa rito rin'wana mi ku varhangeri va tlele hi ku tlela mi fike njhani kwalano dokodela vanhu lava va tlele hikuva a va voni ku ri matiko an'wanyani a swi endlisa ku yini ku ri tekani India ku na nkarhi loyi a yi xava hi siku about 3 million barrel ya ti-oil a Russia hi siku hina hi hlula yini ku endla leswi yini leswi hi nga swi endli ku ri hi xava yini hi nga tlheleli ndzhaku hi vulavurisana na Iran hi kota ku xava mafurha hina Iran hikuva ti-price ta kona ti chipe ngopfu mara ku na swin'wanyana leswi swi endlakalaka ngopfu la misaveni Iran na Russia va pfumelanile ku ri va ta endla ku ri ti-price ta mafurha ti khuphuka misaveni hikuva hi vona vanhu lava va produce-aka mafurha yo tala ngopfu Iran na Russia mara hina fanele hi langutisa ti-interest ta hina khalanga varhangeri va hina a va langutisanga ti-interest ta hina ntivo ri swilo yini a swilo leswiwani a swi lavi ti-rocket scientists swi lava munhu un'wana na un'wanyana a vula ku ri mina ni vulavulela ni yimela vanhu va la Afrika-Dzonga ku na vanhu van'wana ku hava vanhu van'wanyana lava fanele ni va concern hi vona handle ka va la Afrika-Dzonga hi leswi hi nga va hlawulela ku ri va endla swona ku na kama un'wana mi nga vula ku va tlele kumbe a va kombi ku tsakela ku lava ta yimela hina ma-Afrika-Dzonga kumbe xana va swi tivi dokodela a va tlele entirhweni khalanga ku ri a va swi tivi a va swi voni ku ri vanhu va tsandzeka mafurha lawani tanihiloko a ya henhla sweswi a affecta na Eskom mi ta vona ti-load shedding ti ta khuphuka Eskom yi ta rila ku ri ya va mali yo xava ti-diesel ta hina ku ri endla yini swi ta tika ngopfu swi ta tikela vanhu ngopfu a va swi voni swilo leswi kana xana na mina ni hleketa ku ri va swi vona hikuva va tshama la Afrika-Dzonga loko va tshama matikweni man'wanyana ni ta ku a va swi voni hikuva va tshama la va swi voni ku ri swi tikela vanhu njhani mina loko ni kha ni vulavula ni kutani ni ntsongo ngopfu hambi ku ri ka n'wina dokodela se swi nga leswi n'we mi nga hanya hala na hala kumbexana mi ta hi pfuna Afrika-Dzonga va ri i rin'wana ra matiko lama a va nga pfumeleriwi nchumu hala ka matiko ya le handle lera ra ku swa ku cinca oyili yi va swi khedzakhedza swo hambanahambana ku ya ka timhaka ta ti-oyili kumbe timhaka ta swi vitana va ri ti-petroleum products a swi endliwa kwala Afrika-Dzonga leswi van'wani va nge sweswiwani hi mpfhuka mi nghena ka mfumo lowu wan'we wa xidemokirasi ti-refineries ka ha ri hava loko ku ri ku tikoho tintsongo va ri ku fikela nkama n'wana ku ri na ti-reserves leti
a ti ri koho la tikweni ti nga xavisiwa sweswo swa ku tani leswi vulaka ku tanihi tiko ve ri ku ho tirhela non'weni xin'wana na xin'wana hambi ku ri ku xava mafurha hi xava ku ri diesel yi kha yi ta yi ri ready. Khalanga leswi swo teka ti-reserve ta hina hi ti xavisa hi mali leyi nga hansi ngopfu compared to market price na sweswi mfumo a wu hi tshembise ku ri va ta langutisa ku ri ku endlaka leyini ku ri ku xavisiwa mafurha lawa i ti-strategic reserve na sweswi Khalanga ku hava munhu loyi a nga khomiwa hi leswi nga endlakala xixo vava ku ri minister wa khale loyi va nge hi yena nga xavisa mafurha lowu so hundzile misaveni so a hi swi tivi ku ri ku ta ku i mani laha nga endla swilo leswiwani hikuva hi hava na strategic resource ya hina hi swi hetile hinkwaswo hi phinda hi ti hlanganisa ngopfu ku ri na vanhu lava va nge he ti-sanction yini against Russia, against China, against Iran sweswi Khalanga aka mavhiki mambirhi laha nga hundza America yi release mali leyi va yi khome leyo ringana $6 billion against Iran. Va phinda va jana va va na vuxaka na ma-Iran va ta xava nakona Iran ti-oil ta vona hina ku endlakala yini hina varhangeli va hina va endla i leswi mina ni swi vulaka ku ri va tlele entirhweni vanhu lava. Hi huma njhani loko xiyimo xi te tani dokotela loko hi kha hi hetisela ka mhaka leyi ya mafurha leyi hi huma njhani hi ku vanhu va le ku hluphekeni vanhu va le ku durheriweni loko bona va lava varhangeri va hina va fanele va tiyisisana ku ku na vutleketli bya mani na mani lebyi va byi subsidizaka a va le ku endleni loko nitwe mi kha mi nyika xikombiso hi va ka mapayini na yinini a Ben Store va yimele tibazi a ni tivi se va na malembe mangani va yimele tibazi kusuka ka mfumo a ti le ku teni vanhu vo ti kayakayela hi mathekisi na le ka tin'wani tindhawu swiporo a swi le ku tirheni leswi a swi ta endlaku swi olovisa swiyimo hi huma njhani ka xiyimo lexi. Khalanga swi tika ngopfu loko mi langutisa mafurha mthelo lowu hakeriwaka ka mafurha sweswi hi 20 lembe leri nga hundza ku hakeriwa about 10 rand ya price ya petrol ya liter a yo hakela mthelo and mthelo leyiwani road accident fund ti-petrol levy i leswi yaka ka mfumo mi ta tsundzuka ku ri aka tin'hweti leti nga hundza ministara wa finance u vuye a ku va ta nyiketa ku ri va nga teki ti-levy tin'wanyana ku ri swi nga tikiseli vanhu hikuva na tona mthelo leyi hakelaka leyiwani ku endliwa yini vanhu va karhi va busy va yiva mali hi hala hi vona ku ri van'wanyana va xava tikhompyuta timbirhi hi 2 million rand ni tivutisa ku ri ku endlakala yini xana vanhu va karhi va hlupheka and vanhu lava nga ta hlupheka ngopfu i vanhu lava tirhisaka ti-public transport mi ta va vona va mathekisi sweswi va tala ku ri ti-price ta vona na tona ti ya henhla vanhu va hakela kwihi switimela a swi tirhi ku onhakele swilo hinkwaswo ku endlakala yini xana na and vanhu manje a va ha swi koti vanhu va tikeriwa i xilo lexi hina hi xi chavaka ku ri swilo leswi nga ta endlakala ma vona vanhu se va sungula va va na madzolonga va sungula va faya va yivetela swilo hi sungule ku swi vona sweswi a KZN ku na la vanhu va tekaka titraka leti ti deliver-ku maxinkwa ti deliver-ku tinyama va ti tekela swona hikuva vanhu a va ha swi koti ku hakela swilo a hi swilo leswi swi nga longa leswi fanele swi endlakala hikuva mfumo i fanele u protecta na vanhu lava xavisaka na vanhu lava xavaka mfumo fanele u protecta ngopfu u sirheleta ngopfu vanhu lava hluphekaka ene vanhu va karhi va hlupheka and vanhu van'wanyana va karhi va kuma timali to tala va karhi va fuma lava hluphekaka hi tele ngopfu manje Khalanga. Hi ku na va lava a mi va vitana ti-middle class na yini a se a va ha ri kona swi le ku tikeni tiyindlo ta tekiwa timovha ta tekiwa va swi koti ku hakela hikuva xin'wana na xin'wana xa durha ku durha swakudya sweswi ku na vuvabyi lebyi nga kona lebyi affectaka matandza ya durha na langutisa matandza ni ku xavela vana matandza a durha hi mhaka ku ri ku na scarcity mi ti vutisa ku ri Khalanga ku endlakala yini xana la tikweni ra hina hi ta huma njhani ka swilo leswi a ni swi tivi ku ri a huma njhani ka swilo leswi nga na swona mara varhangeri va hina fanele va cinca fanele va endla ntirho lowu hi nga va hlawulela ku ri va wu endla va kota ku hlayisa ngopfungopfu vanhu lava hluphekaka. Ku na nkama wun'wana mi vulavula hi timhaka ta proud South African brand South Africa brand South Africa ka yi khumbeke njhani hi ku vona ka n'wina hi swilo leswi nge le ku endlekeni ku kayivela ka mati ku kayivela ka gezi ku durha ka swilo
ku tlela ka varhangeri ku ya hi leswi mi swi vekisaka so va ri ntirhweni hi ku vona ka n'we yi khumbeke njhani brand leyi brand leyiwani yona ka ngopfu khalanga ku na vanhu van'wanyani hi ririmi ra xidyahlampfi va ri i failed state na hambi mina ni nga hleketi ku ri se state xa hina xi fayirile mara ku na ti-symptoms ku ri would have a failed state hi yona problem le brand ya hina a ni hlaya namuntlha ku ri mining industry because of hinkwaswo swilo leswiwani ti-prices ti-electricity yi lahlekeriwe hi ti-rand ta 100 billion rand and 100 billion rand leyi ka yi nghena ka ikhonomi ya pfuna so brand leyiwani a ya ha tirhi manje vanhu va ti vutisa swilo swo tala that's why hi tshame hi ri ku lombeni mali khalanga hi lombe mali aka matiko ya le handle about 41.7 trillion rand and loko mi langutisa mthelo lowu wu kolekiwaka a wu fiki na kwalano i leswi van'wanyana va vulaka ku ri mfumo wu fanele wu ehlisa ku tirhisa mali leyiwani but van'wanyana va hleketa ku ri mfumo wu fanele wu tshika ku hlayisa vanhu lava swiwana leswi nga kona laha misaveni xixuva va ku ri swiwana sweswi karhi swi tala laha misaveni khalanga a ni tivi ku ri hi ta swi endlisa ku yini loko mi vona vanhu lava nga xitarateni va lavaka mintirho siku rin'wana na rin'wana ku hava mintirho mi tivutisa ku ri hi ya kwihi brand leyi ya hina South Africa yi we ngopfu mina loko na ha tirha a foreign affairs ni ri muyimeri wa tiko le handle munhu un'wana na un'wana a lava ku vulavula na Afrika-Dzonga mara sweswi a swi kona leswo hikuva un'wana na un'wana la vutisaka ku ri ku endlakala yini Afrika-Dzonga xana siku rin'wana hi ta vuya hi ta vulavula hi timhaka ta ku hi fike njhani la dokotela kambe namuntlha hi gimeteni kwala hi khensile swinene nkarhi wun'we ni khense ngopfu khalanga khensile na vayingiseri van'wini inkomo dokotela Kingsley Makhubele lava hi bula na vona hi so loko khi vulavula na vona swo hetelela swi nyanya ku tikisela miehleketo ya munhu leswi nga le ku endlekeni la tikweni leri khalanga phet mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki nkarhi lowu nga heteki mbelu hi ta va hi kha hi twa nhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we kusuka kwalano hi amukela advocate Tsietsi ra matshekisa hi twa ku va ri yini vona hi timhaka letiya ta Jacob Zuma Foundation kambe twana loyi enhlekana na vaxumi bootpet na muhumerisi wa n'wina ncindani mina ni nghenelangi to tala ni nola ku hi lunghisa timhaka ta tolo ku na nkulukumba wun'wana a nga nghena tolo kwalano a khomenta ka timhaka ta nhlero wa swa ti-what-call Levindow a humesa rito rin'wana ro vava ngopfu ra ku xidyondzeki xa mbara mo ni mi byela ku mativa hambi wo tiva nkarhi wun'wana ku i tlharihe ngopfu kumbe nkarhi wun'wana i wa tipolitiki tonge kumbe i sirhelela un'wana wa tipolitiki ta sayiti ra wena un'wana munhu i nga n'wi vuli mbara amoyeni ene swi nga endleka mbara ku hundzuka wehe na vutlhari bya wehe kumbe o ka nga swi tivi swa ku swi nga endleka mbara ku ri yehe ma swisani yini mavekele ya yena ya marito misalo a lavi a vuya kwalana a ta vula ku sorry na vanhu lava hi hanya na vona tinxaka letiwa hi dya kun'we hi phema kun'we hi tlhe hi nwa kun'we na voho a vuyi kwana a ta lunghisa ririmi ra yena a kombela ku khomeriwa ka vayingiseri xitichi xa yena xitichi xa hina vayingiseri lexiwani inkomu leswi mi swi vulako swi nga ri na mhaka ku mi tirhisa mi dya yini mi ndla yini na vona swona ntiyiso a ntiyiso ni hundze njhani kambe na ku pfumela ku maceke va kha va nitwa lava nga koho rito leriya na mehe loko kumbexani mhaka ku va ni kha ni lunghisela ku sweswi ku fana na sweswi ma ni ku vulavuleni kambe ni le ku lunghiseni ku ta nghena vongi la se swin'wana swi jinga swi ni hundza maceke na ni kombela voice note ya n'wehe mi kha mi withdraw marito lamaya kumbe mi bela riqingho rinene mi withdraw kwalaya swa pfumeleriwa ku njhekanjhekisana kambe a hi njhekanjhekisaneni hi mahungu ku nga ri ku nyifulana kumbe ku nyajana kumbe ku kholelana kambe hi tirhisa ti-facts hi ndlela yaleyo hi tirhisa ntiyiso wa mhaka kwalano nakona a ni tivi ku hikokwalaho ka yini ni nga sungulanga hi swona futhi namuntlha hi ku i swin'wana swa leswi a ni ku ni ta sungula hi swona se ni tshemba ku ni ta yi kuma n'wangulo kusuka ka maceka hi ndlela leyo kambe ke sweswi i 29 timinete ku nga si ba awara yan'we a hi tweni ku mahungu ya awara yan'we ya ta yimise ku yini na bongi wa n'wanati maluleke ivi a ta tolo ni n'wi vona ayi mativana ya bongi
Ninjani Botpet ku tlakuka ka mixavo wa mafurha swi ta hi khumba hi ndlela yo biha swinene. Loko hi ya mintirhweni taxi ya ku gonyeni ene muholo wa le ku gonyeni, swakudya swi leswi durhisaka swona mi nge swi lavi. Sweswi a South Africa ka ha ri laha hi yaka kona, South Africa yi bolile. Why va nga susi xibalo xa mafurha ku mafurha ma vuyela hansi? Mfumo a wu swi voni kahle leswi, hikuva leswi ni swi vonisaka swona hala South Africa hi na swisiwana hi ta tshama hi ri swisiwana ku ya noya. A ni ri na tinyiko Mukharhi laha Alexander Nkomo. Tinyiko Mukharhi a ni yi tlangela voice note leya n'wana ni fanele nga yi tlanganga, a ni yi tlangela ku mi ta kota ku mi byela leswi ku hi mi komberile ku loko mi rhekhoda i rito ra n'we kandziyisani mi kha mi hi nga twi swin'wana le ndzhaku, ma swi vona. So ku hi twa ti kha ti duma n'we mi kha mi kandziyisa, ma swi vona ku tinyiko swi vula ku a swi fana na loko mi hi rhuketela, a swi hambananga na loko mi hi rhuketela. Se swi languteni kahle ku hi tirhisana hi tlhelo rero. Loko mi rhumela mahungu ra n'wina mi nga vi mi kha mi twana, mina na muhumelerisi hi twananini ku n'wana na n'wana a nga ta va kha ku twala swin'wana hi le ndzhaku, hambi ku twala ka ku pfala ka rivanti, hambi ku twala kha ku endleka yini, a mi lavi la moyeni. Hi lava vanhu loko va kandziyisa va time hinkwaswo ivi va kandziyisa hi kota ku va twa va ri yini, ma swi vona. Ku fana na lava ni lava ku vulavula na vona sweswi mi ta va twa, va ta vulavula na hina kahle, va ku lo wila va nga kona hi ka hi twa vona. Se n'we mi lava ku hi twa hayi man, naswona tinyiko no. Kambe hambiswiritano va Jacob Zuma Foundation va vilerisiwa hi ku thoriwa ka Chief Justice Zondo endzhaku ka loko va hehla leswaku loyi a bumabumeriwile a ku nga ri vona ku ya hi JSC hi ndlela yeleyo. Se hi lava ku ta twa kahle matholeriwa ya Chief Justice ya languta yini. A hi amukeleni Advocate Dr Tsietsi Ramatsekisa lava va nga mutiviwa nawu hi lava ku bula na vona. Advocate Nhleka. Inhlekani wa kahle muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene. Nhlekani. A ni twa onge timhaka ta ku thoriwa ka advocate kumbe ku thoriwa ka Chief Justice Zondo swi hetelele swi fambe kahle ku kondza loko sweswi ku twala muhungu ra ku va Jacob Zuma Foundation va ya khoto. Kahle hi nga se languta ku va ya khoto va yela yini. Ku thoriwa ka Chief Justice hi ku vona ka n'we tanihi mutivi wa nawu swi fambise swona leswi nawu wu vulaka swona. Ni nga vula tani kumbexani mo ni rhanga ni kombisa ku hi nkarhi wa koho a ni ri koho ka JSC hi nkarhi lowu a ni ri special advisor xa Minister of Justice. So process liya hinkwayo a ni ri koho na yi tiva ku yi fambe njhani. Leswi ni swi hlamuselaka ku ta ku ri leswi swi nga fambisa swoho, kambe ni ta ka ni nga ngheni ka laha kumbexani ku nga confidential information, hi ku mi ta swi tiva ku loko ti-interview ta majaji ti endliwa a ti sungula laha ka department ya hina ku prepare-iwa ti-CV hinkwaswo, and then ni kota ku langusa ti-information hinkwato ni advise minister loko swi famba swi ya ka JSC, loko swi vuya minister yena hi prepare-aku swilo hinkwaswo leswi president a fanele a swi tekela nhlokweni a tlhe a kota ku sayina lowu a n'wi approve ku a appointiwa. Se ni tlange xiphemu kwalano no la ku kombisa ku i process leyi ni tivaka swinene na ku yi fambe njhani hi nkarhi wa koho a ni ri koho. Kambe ku ta ka mhaka leyi vulavulaka hi yona, mi ta tsundzuka ku xo sungula munhu un'wana na un'wana laha Afrika-Dzonga u na mfanelo ya leswi swi vitanaka freedom of expression. Ku na mfanelo ya ku mi vulavula mi humesela ehandle leswi n'wina mi titwisaka xiswona ka mhaka yin'wana na yin'wana leyi mi yi vonaka kumbe leyi ni lava ku angula ka yona. Xin'wana xa vumbirhi i ku mi tlhela mi va na mfanelo ya ku
loko ku ri na mhaka leyi mi twaku nga ku yi nga ahluriwa hi tikhoto mina mfanelo ya ku mi teka mhaka yaleyo mi yisa ku ya hi vumbiwa mi yisa emahlweni ka huvo ku yi ahluriwa hi lava va nga ta ahlula ku nga majaji kumbe tijaji ta hina ka tikhoto ta hina. Se former president Jacob Zuma na vona va na mfanelo ku fana na munhu un'wana na un'wana ku ya hi vumbiwa va swi kota ku va teka swilo leswi va twaku ku kumbexani va na vonelo rin'wana loko ku ri ku va vona nga ku swi nga ahluriwa hi khoto va swi yisa kwale ku swi ya ahluriwa. Kambe se loko hi ta ka mafambiselo ya koho kumbexani a hi sunguleni ku langutisa vona president Jacob Zuma. Mi ta swi tsundzuka ku former president Jacob Zuma i munhu loyi ka theme ya vona hinkwayo hi nge vuli ku va tiphine swinene hi mhaka ya ku a va tshama va ri a tikhote ku na milandzu yo tala leyi va nga nghena tikhote leyi va nga hluriwa na yini. I munhu loyi ni vona ku nga ku u na ku tsakela ngopfu ku tshama a hisa milandzu yo karhi a khote. Kambe ku fika sweswi swin'wana hi nga swi kombisaka i ku ni vona nga ku ku na ku kayivela ka ti-advisors ku nga va political advisors kumbe ti-legal advisors. Ni vona nga ku na kun'wana laha vo ka va nga va advise kahle hi ku loko hi langutisile ku ve president se va tshame kaya a va fanele va ri munhu loyi kumbexani a nga tin'wisela a langutisa ku tiko ri famba njhani kumbe loko ri ku na swin'wana a nga lemukisaka lava va nga ku rhangeleni andla hi ndlela yaleyo ku fana na munhu loyi a nga tshamela kaya a nga ku wiseni. Kambe va tikuma va ka va nghenelela timhaka to tala leti loko mi ti langutisile na manghenelo ya vona loko mi langutise hi tihlo ra nawu ma swi vona ku nge vi na ku hlula. Kambe hi fanele hi tlhela hi langutisa vuxaka bya vona na nkulukumba Zondo kumbe muahluri lokulukumba Chief Justice Zondo. Mi ta tsundzuka ku a va na vuxaka lebyi nga kahle loko mi langutise timhaka ta State Capture Commission ku ni vona nga ku va ha kwate swinene va twa nga ku munhu loyi va fanele va tirhisela ka yena ku va tikumi va ri akhoteni hi yena Chief Justice Zondo. A swi hlamarisi ku va hi ka hi vona loko va teke goza leri va nga ri teka ra ku va ya challenger ku appointa kumbe ku thoriwa ka Chief Justice Zondo hi president. Ni vona nga ku ko va maendlele lama maandeni mo ka ma nga tshamisekangi hikuva vo lava ku leswi hi nga swi vitaka ku some sort of retaliation or revenge. Kambe va swi endla hi ndlela leyi swo ka swi nga hleketiwangi kahle nakona ku nga langutisiwangi hi tihlo ra nawu kumbe va nga advisiwangi kahle hi ku mi ta tsundzuka ku JSC hi yona leyi tirhanaku na ku thoriwa ka vaahleri laha Afrika-Dzonga ku ya hi vumbiwa. Kambe loko yi hetile yi teka mabumelo swa yona ivi yi swi ka president munhu loyi a nga na say yo hetisela kumbe rito ro hetisela hi yena president ya ku i thola mani ka vanhu lava va nga recommend-iwa. Loko ku ri ku a swi tekeni ku rhumeriwe mavito manharhu va ku va recommenda mavito manharhu hinkwavo ka vona vanhu lava they are appointable. Swi va ku president hi ku tirhisa matimba ya yena lama nga andzeni ka vumbiwa wa swi kota ku thola munhu loyi a vonaka ku a nga fambisa judiciary hi ndlela ya kahle kumbe hi ndlela leyi yi nga ta sala yi ri na ndzhuti. Kambe ka xiyimo lexiwani a va nga recommendanga wun'we a ku nga recommendwangi munhu wun'we. Justice Mandisa Maya a va ri munhu loyi a nga henhla kumbexana a ri number 1. Kambe mi ta tsundzuka ku a va recommende na vona nkulukumba Zondo ku ri na vona va is appointable ku na vona va le ka xiyimo xa kahle xa ku va appointiwa ku va Chief Justice. Kambe xilo lexi a xi ka xi phushiwa ngopfu kumbexani
hi overall kumbe a general overview ya JSC kumbe xana a ku ri ku na matitwelo ya vanhu hala handle ku nga va ku hi ta va hi ka hi endla matimu ya ku va na the first chief justice loyi a nga wa xisati kambe hi tlhelo rin'wana ni vula hi mavonelo ya vanhu hala handle ya ku ri ku kumbexana swi nga kumeka swi nga tshamisekangi loko ku ri ku nkulukumba Zondo wa appointiwa hi president ku hikuva vanhu va ta hleketela ku a ku nga ri khale ku heta state capture kumbexani va nga va ka vo reward-iwa ku a va swi kotangi ku implicate president kumbe ku va na ti-findings leti ti kongomaka eka president ku na swin'wana vo ka va nga swi fambisani kahle loko va ri president kumbe hi nkarhi lowu a va ri deputy president hi ku mi ta tsundzuka ku hi nkarhi lowu a va ri deputy president a va tlhela va murhangeri wa mabindzu ya mfumo and swilo swo tala leswi a swi vulavuriwa hi swona eka Zondo commission swa corruption a swi sukela ka mabindzu ya mfumo na hi ndlela leyi ku thoriwaka vanhu a swi fambisa swona na hi ndlela leyi swa tithendara na hinkwaswo na macheleni a ya famba hi ndlela ya kona kambe vanhu vo tala a va ri na ku lava ku hi va kule na controversy ya ku nkulukumba Zondo wa ku humesa report na tsundzuka nkarhi wun'wani loko va fanele va humesa xiphemu xo hetisela hi loko ku endliwa ti-interview loko ku endliwa ti-interview leti kumbe hi nkarhi lowu a se hi languterile ku president a endla appointment kambe vanhu va hleketela ku kumbexana va nga va chava ku xiphemu lexi nga sala xa report xi huma loko president vo ka va nga appointi Zondo a nga fika kumbexana a va teka swibumabumelo leswi kumbexana swi va veka ku ka ndhawu yo ka yi nga ri kahle hi ndlela yaleyo kambe president va fike va tshama va langutisa ti-recommendations hinkwato leti ti nga endliwa hi JSC na ku bumabumela ku number 1 a ku ri Justice Mandisa Maya, number 2 a ku ri vona tatani Zondo kambe va teka xiboho xa ku va appointa tatani Zondo ku va vona chief justice kumbe muahluri lowukulu laha Afrika-Dzonga se loko mi swi langutisile swilo leswi hinkwaswo loko hi langutise vumbiwa kumbe constitutionally speaking a ko va na la kumbexana mi nga sola ku kona ku president a va tirhisangi matimba ya vona hi ndlela yo ka yi nga ri yona hi ku va fambise swilo hinkwaswo ku ya hi vumbiwa va tlhe va kuma na swibumabumelo kumbe va endla appointment ya vona va langutise swibumabumelo swa JSC mi ta tsundzuka ku JSC a hi nge it's an institution leyi yi nga well balanced. I think it's one of the democratic institution kumbe commission ni ngo vula ku i commission leyi nga na yona Afrika-Dzonga because yi na van'watipolitiki hinkwavo lava va nga kona a palamende yi tlhe yi va na varhangeri va judiciary yi tlhe yi va na ku ri ti-stakeholders to hambanahambana leti nga kona kambe a ku na la hi nga vulaka ku loko ku a va swi vonile vanhu lavaya va JSC na vona va na mfanelo ya ku kumbexana loko swilo swi nga fambangi kahle kumbe president a nga appointangi ku ya hi swona na vona va na mfanelo ya ku kumbexana va nga fika lava tekaka xiboho xa ku no a n'wi challenge president hi ku a nga endlangi swona kumbe a nga tirhisangi miehleketo ya yena kahle ku ya hi swibumabumelo swa hina se hi laha ni vona ku nga ku khale ka president Jacob Zuma va tikuma va ri andeni va ti hoxa ka timhaka leti nga ku ti va ti nga hleketiwangi kahle kumbe va nga advisiwangi kahle and hi nkarhi lowu a va fanele va tshamile va ti wiseriwa kambe masitsundzuka hi February 2022 advocate phephahungu ra Mail and Guardian xikombiso ri ve na nhlokomhaka leya yi nge te Ramaphosa says JSC exceeded its mandate in recommending
Maya for Chief Justice. Se swi vula ku JSC yi te hina loyi hi lavaka yena hi loyi na loko mi languta mihleme ya le hansi mi ta vona ku ka ku xaxametiwa ku tivhoti a ti fambise ku hambi tivhoti hambi timaraka hambi tipoints a ti fambise ku yini. Chief Justice lava nga koho sweswi a ku ri wa vumune ku ya hi nxaxamelo wa tivhoti ku ya hi leswi ti nga fambisa xiswona. Se loko xiyimo xi te tani hi ri yini advocate a hi kona ku vula ku swi vula ku lexi va yaku va tlhontlha xona sweswi va nga tlhontlha ku JSC yi hundzise xivangelo xa yona kumbe mandate ya yoho, kumbe va tlhontlha ku president hambi va nga tekangi Chief Justice Maya na loko mjana va lo teka loyi a ri ka xiyimo xa vumbirhi. Hi swona mi ta tsundzuka ku JSC a yi na matimba ya ku instructor president. Loko va endla swibumabumelo swa vona va nyika ti-recommendation hikwalaho ka ku mi kuma ku va fanele va nyika leswi nge ti-options. Loko mi languta kahle kwala mi hlaya kona va vula ku kusuka ka number 1 ku ya ehansi va appointable, kambe loko moze mi fika laha mi ndlaku swibumabumelo swi hetelela ongete mi lava ku confine matimba ya president leswi constitution yo nga pfumeleki. Hi swo la swi khosa ku nkinga koho. Hi ko la mi kuma ku ku va na ku hlamula ko karhi ka ku huma ka ofisi ya president ku ri JSC a yi nyiki directive, a yi nyiki order, a yi nyiki instruction ka president loko swi ta ka ti-appointment. Yi nyika ti-recommendation, then the president must apply his mind and out of rationality loko va swi hlekete kahle va tirhisa mihleketo ya voho na ti-reason leti va na toho va appointa loyi va vonaka ngaku loyiwani i fanerile. A swi ta va swi bihile loko ku ri ku va appointe munhu loyi JSC a yi vule ku munhu yaloye is not appointable kumbe a nga fanelangi a nga ri kona ka xaxameko lowu nga rhumeriwa hi JSC. A swi ta va swi nga ri swona, a swi ta va swi nga ri nawini because munhu yaloye a ta va kumbexana a eliminatiwile ku ya hi ti-interview. Se mavito hinkwawo lama ya nga rhumeriwa president a va ta va appointe un'wana na un'wana loyi a nga koho ka ti-recommendations ku i appointable ku ya hi leswi va nga tirhisa mihleketo ya voho kumbe na ti-reason ta voho. Ku ve ku cince yini i ncini ya xi endla leswaku ku nga vitangi ku yisiwa vito rin'we ku yisiwa mavito yo tala? Hi ku loko ku ve mi yisa mavito yo tala ivi mi ku ni hleleleni vona ivi va va hlela ivi va ku loyi a nga lunghela hi loyi ivi n'wina mi tshembi ku ma ha ri na prerogative ya n'we hikokwalaho ka yini ku nga vetangi ku ya vito rin'we? A ku yi vito rin'we loko ko mo langutana le ka vumbiwa loko ku recommend-iwa a yi pfumeli ku recommend-iwa munhu wun'we. Hi leswi president va vula ku swoho ku kahle loko ku kumeka ku ri i munhu wun'we loyi a nga appointable, then swi ta kota ku va tlhelela ndzhaku va tlhela va sungula process va yi sungula masunguleni ku fika laha va ku na variety kumbe na ti-options ta vanhu lava va nga appointable. Loko ko va kumeka ku i munhu wun'we swi vula ku process liya yi fanele yi tlhela yi sungurisiwa emasunguleni. Hi swoho leswi swi endlaku ku president mi kuma ku mavoko ya voho a ya bohiwangi ku va langutisa munhu wun'we ku ya na hambi
JSC yi recommendele ku hina hi recommenda swimanimani kahle yi fanele yi yisa mavito kumbe xaxamela ya mavito lama va ya recommendaka ku ya hi process ya leyi va yi tirhisaka ku hina hi vona vanhu lava kumbexana vanharhu kumbe va mune va ri applicable and then va ranka ku ya hi ndlela leyi va tirhaka hi yona ku nga va ku ri tivhoti kumbe hi ndlela yihi na yihi hi swona himpela ka JSC ka votiwa loko va heta ti-interview ta vona loko va endla swibumabumelo swa vona mi ta tsundzuka ku process leyiwani i process leyi yi nga tikuma yi kha yi challengiwa swinene ku JSC a yi nga ri commission leyi a yi tikuma yi kha yi tirha ntirho wa yona ku ya hi vumbiwa kambe a ku tale swilo swo yelana na tipolitiki kumbe yi tale vanhu lava loko va fika le instead ya ku vutisisiwa candidate ku va kota ku kuma competence kumbe vutivi bya yona ku ya hi nawu na mafambiselo ya nawu a Afrika-Dzonga mi kuma ku van'wani va fika le kumbexani va zonda jaji hi mhaka ya ku kumbexani ku na case leyi a nga rula against vona ku ya hi ndlela yaleyo kumbe a nga rula against party ya vona se ku fike laha JSC yi nga ti redeema kumbe yi nga ti hlantswa yi sungula ku langutisa swilo leswi xikongomelo xa kona xi nga ku thola vaavanyisi va Afrika-Dzonga hi ndlela leyi nga fanela na kona ku ya hi vumbiwa. Ndza leyi i timinete timbirhi dokodela advocate la xa ku sungula xivutiso ka swivutiso swimbirhi leswi ni nga sala na swona na timinete timbirhi xi khumba mhaka leyi hi vulavulaka hi yona ku loko se yi ya sungurisiwa a high court kambe yi fika yi ku a swi fambangi hi ndlela leyi constitution yi lavaka swona a swo vula ku yi ta hetelela yi fika constitutional court himpela swi vula ku yi ta heta yi fike a constitutional court ku ya hi ku ya loyi a nga sungula nandzu i ta lava ku wu fikisa kwihi loko ri ku va swi sungula a high court mina ku tshemba ku office ya president office ya minister of justice na yona JSC kumbexana mi nga hlangi na van'wana lava va nga ta tikuma va kha va nghenelela ka nandzu lowu as maybe the friends of the court va ta tikuma va kha va oppose nandzu lowu va ta tikuma va kha va kanetana na wona swi vula ku kusuka kona kwalaho loko ku ri ku va hlula lava van'wana na tshemba ku va ta fika va wu aphila wu tlulela ka khoto ya le mahlweni hi ndlela yaleyo na vona loko ri ku former president va va ri na matimba swinene kumbe va ri na ku tshemba ka vonelo ra vona na vona loko vo hluriwa na vona va ta aphila ni vona nga ku wu nga hetelela wu fike a constitutional court kwale ku nga khoto yikulukumba ya Afrika-Dzonga ku ya hi vumbiwa. ya ka ha ta tika ni ti vutisa masiku hinkwawo ku mali yo hakela tikhoto leti yi kumeka kwihi kambe a hi hetiseleni ni twe mikama ku JSE yi tikomba yi ti vuyiselise ndzhuti wa yoho loko mi langute ti-interviews leti va kha va ti endla sweswi hi n'hweti ya le ya October ku fika la se va nga recommenda na ti-judge leti va nge ti fanele ti nghena sweswiwani mi vona yi tikomba ku himpela yi vuyele ka leswi yi faneke yi tirha swona ya voyameli ngopfu ka tipolitiki himpela sweswo a swi ze swi va kule swinene mi fanele mi langutisa mavutisele lama nga koho aka process leyi ya ti-interview mi ta swi vona ku ku na swivutiso leswi taku leswi swivutiso swa vona swi nga vupfa swinene swivutiso leswi swi testaku character ya munhu ku wa fanela ku a va muavanyisi na hayi leswa khale swa ku mi kuma munhu a tengisiwa hi mhaka ya ti-judgment leti a nga ti endla ta tipolitiki hi mhaka ya ku munhu un'wana a nga rhandzangi decision ya koho sweswiwani ku va ku ka ku vutisiwa swilo leswi swi fambisanaka na or swi fambelanaka na administration of justice hi swoho leswi JSC yi nga ndleriwa swoho loko mo langutisa kahle section 178 ya constitution ya komba ku JSC
i-commission leyi nga tumbuluxiwa yi tumbuluxeriwa ku yi tirha ntirho wo karhi ntirho lowu fambiselanaku na administration of justice ngopfungopfu loko hi langutise kwalaya ka ku thoriwa ka vaahluri matikhomelo ya voho na ku huma ka voho tiofisini na miholo ya voho because i portion yin'wana leyi yi fambisanaka na administration of justice na hambi ku ri ku the bigger picture administration of justice hi leyi endliwaka hi Department of Justice and Correctional Services leyi rhangeriwaka hi political head loyi a nga minister. Advocate nimitwe nikhesini nkarhi wan'we ni khense swinene kalanga a ku ve nhlekani lowunene na muhumelerisi kwala na vayingiseri inkomo dokodela Advocate Tsietsi ra matshekisi lava hi bula na vona wena u ri yini enhlekani khalanga mina a ni pfumeli ku varhangeri va hina a va swi voni ku vaakatiko hi le ku tshikelelekeni hi ku tlakuka ka gezi ka oyili a ku na mintirho hinkwaswo migezekisele humelelaka va swi vona vo ka va nga swi lavi ku va lunghisa va swi vona kahle ntsundzuka loko mi vulavula na mhani wa ka rainwater maswaro i ri hi tirhisa ngopfu mati and ku ri ku a hi swona ku na mikhukhutana leyi tirhisaka mati mahala ma tshikaka mahala ma ngo tshikiwa mahalaka ku na ti-best pipe to tala ti nga lunghisiweki hi Johannesburg water so hinkwaswo swi humelelaka khalanga va swi vona vo ka va nga swi lavi ku lunghisa inkomo enongo timinete ntsena ku bilavura ya 13 ka mkanalo na FM kombandlela xiphemu xa vumbirhi xa nangona ku Afrika Wa Vulavula FM swi nga fika leka hafu ku bilavura ya n'we kusuka kwalano mi nghena xikan'we ku tsumba na mina na Ike Ngobeni a fambisana na Mchangani mina ni khalanga Pat Matebula ni famba na ncindani Eric Mabasa hi le ka 0860002543 a hi koti ku timhaka ta vutingane hi ndlela leyi kota ku va hi bula tanihi rixaka hi kota ku pfunana ku hi aka njhani tiko leri van'wani va nge ro khinsama hi matsolo hambi matsolo yakho yele kwihi i ta twa mani kambe ve ri ri ku khinsama tiko ri ra hina leri n'wina mi ri yini kwala mi nga kona van'wani ve ri varhangeri va hina va tlele hi ndlela yaleyo van'wani va ku hayi a va swi twi swilo swi hingele ka so hi ku a ni ngo vovo swi le ku va fambeleni kahle va dya va raha hi ndlela yaleyo un'wana a kha ni byela siku rin'wana ku wa ta khalanga ku haya swilo leswi ni nga swi twisiseki hi timhaka ta tipolitiki ku fana na matirhelo ya van'watipolitiki ni ku hi ndlela yihi a ku loko van'watipolitiki va lava ku voteriwa va ya ka mani na mani ivi va ku voteriwani ivi va votiwa kambe loko se ku huma swivandla ku va na tithenda ku va na mintirho ku va na yini a va ha yi ka mani na mani va ya ka maxaka ya vona sweswo ivi ni langutana ku yane a ni tivi a ku mi tshama ya ni kombisa hi ku mi tshama mi swi vona kwihi va ku n'wana wa n'watipolitiki dokodela kumbe n'wana wa n'watipolitiki muinjiniya hinkwavo va businessman and women hi mhaka yini hi mhaka ku swa olova ku va kuma mabindzu ya mfumo na mfumo a hi twi wena 0860002543 wena u ri yini n'wana hi lowu mikisa ni hlekana aye papa njani epfukeni n'wina mi njhani epfukeni botpet hi ta va ya zuma le n'wana ta yivo siku rin'wana mhaka hi leyiwani botpet mi vutise xivutiso xa kahle ngopfu ka analyst yaleyo ku a ni tivi ni n'wi vitana analyst or ni n'wi vitana yini a ni swi tivi ku ri mail and guardians nga ri kona moyeni ni mi yingiserini mhaka ya mail and guardian a mina ni yi chekini ene na before kwalano loko ku va na vanhu lava interviewaku i-chief justice and then va recommenda munhu then mi nga n'wi tekeli nhlokweni the first person loyi a va n'wi recommendini a swi ri na ntiyiso sweswo a swi fana na loko ku nga zangi ku va na ti-interview president a chuzile a nga ta n'wi chuza ende swilo leswi se swi ya swi kha swi ya hi layini na South Africa loko fanele ku tholiwa munhu wa institution ya government because loko mo langutana le ka public protector munhu rhanga nyikiwa ku va mukhomela then a nyikiwa ti-duties ta ku tirha hi ndlela leyi va swi lavisaka swona then va n'wi hira
same person na yena Justice Zondo u nyiki ku akhomela after mukhwe and then a dilana na stage capture ahead and then lava n'wi interview va ku no you are not fit for us mara president ku no by hook or crook ni ku lava la so a swo hantiso sweswo kambe kokwalaho ka yini mi ku by hook or crook hook or crook veri va recommend-wini hinkwavo va ri mune va tholeka Mavonelo ku mi swi kulisa sweswo mi n'wi vutisini that's loko a ni swi tivi mi n'wi vitana analyst or ova mutirhi wa ka wa le tikhoto kulukumba loyi a ri kwa ene lexi nga moxa swilo hinkwaswo ka yena kulukumba loyi a ri kwalani u rhanga a hi nyika background ya ku zuma fambe tikhoto ka ngana ka loser which means hi fanele expecta ku ri na case leyi lava ku ta yi sayila apa leyiwani yi wrong ma twisanyana a wu hi nyiki background leyi hi tivaka yi nge le ka media ka social media a swi tiva ku endleka yini ti-case ta Zuma ende hina ku na vutihlamuleri bya sweswo swi nga humelela kwalano mara loko to byela ku ri a wu ri kambe social media phela a hi laha hi nga teka ku vumbhoni hinkwabyo hi ku swi vula ku hi swoho hi mhaka ku swi le ka social media i social media tanihi sweswi na n'wambolaka loko ni ku social media ni vulela ku ri mahungu loko mi hi ripotela kwala ka Munghana Lonene okay ma teka as a gospel truth anir okay so ti-case ta Zuma ti ripotiwi kwala ka Munghana Lonene hi swi tiva ku ri u hlulekile kwini ku humeleyini hinkwaswo yeah so vona loko va nghena la as a munhu la nga neutral a lava ku ta hi nyika xikopu xa case leyi Zuma lava ku yi fayela pa court mara a ku byela ku ri he was part of decision making leyi nga endleka ka Judge Maya na Zondo what does that tell you mantisisa no a ni ri phela ku va munhu a teke xiboho xa ku a ku fanele ku thoriwa mani swi ku yini a swi sivi nchumu a ni hina laha a hi va vitana hi sweswo swa ku i mutivi wa nawu ene hi vile swi tlhe swi hi pfuna kahle ku loko ku ve a va ri koho laha ndzeni va hi pfuna na ku hi kota ku twisisa ku na swin'wana hi xinawu swi nga fambangiku kahle leswi swi nga susumetaka xiyimo lexi khale ka president va lava ku nghena ka xona ivi loko va hi nyika background ya ku a va ri koho swi hi pfuna ku twisisa ku okay swi vula ku munhu loyi i ta hi byela ku lava a va nyikiwa matimba ya ku vona ku thoriwa chief justice a va kha va landzelela nawu se ivi hi swa hi lava swo ni yimana ngokulano leswi n'wina mi lavi ku swi endlekisa xiswona mara loko se va fanele va ti hlamusela moyeni namuntlha kwalano a ni voni mina hi ku ya hi mina munhu loyi a fanele hi komba xinawu ku nawu wa fanele u fambise leswi na leswi na leswi mara a hi nyika background ya munhu loyi a challengeaku nawu it's not fair but a hi valweni ntiyiso no okay ane n'wina ma ha ku swi tiyisisa kwala na ku nghenisa van'wana kambe n'wina na ma ha ku swi tiyisisa kwala ku swilo leswi va swi vulavula ku ma swi tiva se xiphiqo xa n'wina ma swi tiva no leswi ni tivaka xona i ti-case leti vona va ringeta ku hi kombeta tona leswi ya ma ta swi vuleliwa yini botpet kahle ku ya hi ku politically motivated i ku komba vayingiseri ku ri hi nga n'wi teki enhlokweni swimanimani i tolovelini ku vulavula swilo swo ka swi nga loko va za va vulavula ku a nga na ti-advisors ta right matsusanyana swi veta swi kombisa ku ri swi vi case leyi a lava ku yi filini a ku na leyi nga ta ya kona kambe loko va ri mutivi wa nawu ivi va vula sweswo ku a nga na ti-advisors ta kahle hi nawu xiphiqo i yini a ni va wu tiva nawu va wu vona ku leswi mi nge le ku fambiseni swona a mi yi ku humeleleni hi ku a mi le ku tsundzuxiweni swona so laniwani va teke as advisor or as vativi va nawu a mi le ku swi twisiseni kumbexani n'wina Chauke leswi se mi nge le ku vulavuleni hi swona hina hi vulavula hi timhaka kumbe yi nge heli yimani hi twa van'wani ku va ri yini a mi le ku swi twisiseni leswi se na n'wi leswi mi swi vulavulaka a ma ha ri ku swi twisiseni Chauke hi vitane munhu loyi hina hi ve na nkateko wa ku munhu loyi a ri koho ndzeni loko ku hetelela ku ka ku thoriwa tlhela mi nyika na xifaniso xa ku hi fambise leswi na swi vo se sweswiwani va tlhontlha timhaka totoleto ta nawu Chauke swi vuye swi mi bayizisa kwala mani twa un'wana loyi hlekani 0860002543 hi mi amukerile hayi kalanda papa hi pfukile minjhani hayi pfukile ni kombela ku hlamula ka liya president Zuma talanga leyi i game leyi tlangiwaka leyi
ti komba kahle ku ri ku na mitlawa yo karhi leyi yi nga naveleki ntshamiseko eka vurhangeri kumbe eka tiko ra hina. Loko hi swi langutisisa kahle ku na ti-changes kumbe ku cinca nga ri nga koho ku nga ku teni kumbe ku nga ku endlekeni already eka vurhangeri lebyi nga koho hambiloko ku tele swo karhi leswi rilaka hi swona. So swi tikomba kahle ku ri ku na mitlawa leyi nga laveki ku ri ku tshamiseko wu hetelela wu vi kona etikweni ra hina. So yo mhaka ku va tikhoto leti ti va ka koho ku tsekatsekisa ti-key point ta tiko ra hina. kambe hi yini lexi xi mi fikisaka kwalano hi ku khale ka president hi ku ya hi foundation ya vo vutisa ntsena ku hayi i nga ri swilo leswiwani a swi fambanga na vumbiwa hi ku va JSE va tise swibumabumelo kambe swibumabumelo leswiya swi tikomba swi nga ha tirhisangi swona. Swibumabumelo khalanga mina na n'wina ha swi tiva leswaku mi nga ni katsi mi nga ni katsi n'wina ma swi tiva. Endliwa ti-interview a ku recommend-iwi munhu wun'we ku recommend-iwa maybe 4 or 5 ya vanhu ku ri vanhu lava va hireka hinkwavo lava. So nawu wa tiko ra hina wa constitution wa n'wi pfumela president ku apply mihleketo ya vona. So va hlawula loyi va vonaka ku ri i fanerile ka lava nga recommend. So va endle tano a ku na xihoxo kwalano. Se hi leswi va lavaka ku tlhontlha swona va Jacob Zuma Foundation ku ku recommend-wini kambe vito leri rhange mahlweni i ra manana Mandisa ivi ya fambisa sweswi mavito ya za ya fika ka lowo hetisela ku nga Chief Justice Zondo. Kambe ku thoriwe vona va Chief Justice hi swo va lava ku ya twisisa ku swona. Tanihi loko ni ri president etintangwini ta president ndi na lunghelo ra ku exercise matimba ya mina hi ku ya hi constitution. Va mathayize kahle matimba leswaku kalanga ko va ku tlanga mfumo lowu wa hina lowu nga tshamiseki ku kota ku focus-a ka swilo leswi nga swa nkoka ka vaakatiko. Ku tshama ku ri na ku tekatekisana na ku lwisana swi tiyele swilo leswi nga lulamisiwaka leswi tikhoto ti langutela swoko swi famba kahle for vaakatiko. But a swi langutiwi hinkwaswo sweswo ku ka lwiwa tikhoto ka fikiwa ene loko ni languta me maendlelo ya sweswi ka swin'wana na swin'wana leswi president va tisaka swona ni vona onge ku lulama ka tiko ku le ku teni kambe a va lava ku va nyika chance. Nyametweni mavonelo ya mina ya xitichi kalanga Kingsley. I guess va vula tano veri mavonelo ya mina haya xitichi ni mitwi 0860002543 a hi tumingisela me ku n'wangulo wa wena u ri yini kambe ndaka leswi hamkhensa Eskom ku va mi endle leswaku ku nga vi na load shedding nkarhi lowuwana swi tikomba na hi tinqingho leti hi nge le ku tumukeleni ku na vanhu vo tala va nga na ku tsakela ku nghena moyeni va ta na mahungu lawa kumbe lawaya swi nga mhaka ya kahle swinene mingiseri wa Munghana Lonene FM a hi amukeleni un'wana mingiseri hi loyi nhleka minjhani mpfuka hey khale ngoni khani milawa n'wini hi pfukile ku na minjhani hi pfukile I can't hikuva ku a ni na xivongo nkarhi wun'wanyana swa landzelela na van'wana hi va marhuka hosi hi ku tshemba nkani mina nkani xivongo yo va ya le ndyangwini ya muti I know se nkarhi wun'wanyana na vayingiseri va fanele va swi twisisa kun'wanyana loko munhu se a kwatile ni ri wa vula swin'wanyana a nga tiyimiselangi mara hi kwati la phela laha ho va laha hi kwati na swi twisisa ku na swin'wana swi sensitive ngopfu mativa loko mi karhi mi vona na vanhu va karhi va hlupheka van'wana va ri ku rileni van'wana a swi endla hi ndlela yin'wana yo ka yi nga khomi kahle ka munhu un'wanyana swa fikisa kwalaho ka ku munhu a kwata a kuma vule marito man'wanyana ma nga amukeleki ka munhu un'wana na un'wanyana. Se swo swi endla ku ni endla riqingho ra namuntlha leswi a ni la ta khomeka hi swona ni nge he vulavuli hi swona ni ta vulavula kwalaho ka ku ri ni vurile ku ri no i xidyondzeki xa mbara ende ni kombela ku khomeriwa ka vayingiseri lava swi fika va vavisa swinene hikuva vhela rito rin'wana na rin'wana loko ri fika munhweni a swi vuli loko ri huma munhweni
vanhu lava va ri amukelaka a va ri amukeli hi ndlela yo fana se vanhu va fana a hi twisiseni kwalaho ku na ku kwata kun'wanyana hina ma swi tsundzuka ku hi ku tlhelela endzhaku hi 2013 2014 loko van'wana va hi vula ku timhaka ta ku hi swi phuta hina va EFF na loko hi ta fuma la tikweni ri ta fana na Zimbabwe swo taniyani mara a hi zange hi va na ku vilela ku fika kwalano hi ya swi twisisa hi tlhelo ra tipolitiki se leswiwani a hi swi leka ngopfu ka tlhelo ra tipolitiki mara a va vulavula hi tlhelo ra tipolitiki se swi kota ku fika kwalayani se a va swi amukeri apology ya mina leyi ni yi rhumela ni nga ri na swipimelo swo karhi ya kombela ku khomeriwa hi ri kwala xitichini ni khensa na vuseketeri bya vona na ku yingisela ka vona sweswo hi swona hi le ku yingiseleni hina i vandla rikulu leri hi nga ka rona laha khensa swinene loko mi te na tlhelo rero Maceke kambe ke va xiticha va kha va mi lava se a ni swi tivi ku mi nga khoma ivi Ncindani a kuma tinambara ta n'wehe a hi timhaka ta leswiya swa tolo ni i timhaka ta ntirho luwa wun'wana ni themba va mi byerile ma wu tiva se va kha va ku valava tinambara se swi kumeka ku a hi na tona laha se ni kombela mi khoma ku Ncindani a ta kuma tinambara teto hi teka kusuka kwalaho inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM hayi a hi swa a hi swona swa va xitichi va te hi haxa nongonoko lowu va te hi haxa nongonoko lowu loko hi hoxelana hi lulamisana hinkwerhu kwala hi nga va katsi na sweswi hi le ku lulamisaneni hi lulamisaneni ni tshemba ku se hi ya mahlweni un'wana hi loyi i mani loyi okay la ku nga tsariwa ku tsariwe ku Samba aye Khalanga Mfukile hela wo damba hi pfukile mi ngo hayi na mani mara mi nge se bula leswi ni lavaka ku bula swona ni n'wi khensa Maceke ku vi loko a komberiwe ku vi a ta apologize a apologizile a swi vula ku loko munhu a apologize a nga tsharihangi ku khensa Maceke vanhu va dyondza hi swihoxo a wu lo dlaya munhu n'wana mani hi khensa loko i apologizile i nge Khalango mhana ta vulavula hi leya swo famba mafurha hayi kwalano ku ta tika kwalano ya hileswaku lexi ni twisaka ku vava wena Khalanga la ka mafurha i timhaka ta ku tiko leri ra hina kahlekahle i tiko ra macapitalist hileswaku lava nga ganya va mahlweni va ganya vutomi byi va olovela loko xisiwana engoza ifa hi visiwana loko va ku visiwana bya dlaya hi stage lexi hi nga ka xona because lexi ni twisaka ku vava Khalanga ene a ni tshama ni twa wun'we wa n'watipolitiki a kha vulavula whether i ti-opposition parties leti va nga palamende kumbe njhani a ni swi tivi information yintsanana leyi ni nga tshama ni yi twa i ku va n'watipolitiki va ri petrol a va cheli hambi fambi hi timovha tetiya ta mfumo a va cheli petrol a va cheli diesel loko ti ri ta diesel xikhafu a va xavi emahala va nyikiwa mathikithi yo haha yo tsenga ma-Cape Town va ya kwini na ti-families ta vona yes i ti-benefit ta vona tanihi van'watipolitiki mara xisiwana hi lexi wena Khalanga a xi na ntirho a xi na public transport loko ri na transport reliable public transport ya mabazi ya lama nge a ma kona kwalaha Giyani swa olova wa vona for instance a ni nge ni ku languti la Polokwane ka ku introduce wa public transport leyi ya rihaha Polokwane mabazi ya lama nga kona lama ma fikaka va Seshego na kwihi ya olovisa loko i languta price leyi i compare na ya thekisi swa olovanyana ku munhu a kota ku chuza ku ni nga gada la ni nga kota ku ya ntirhweni maka ku petrol cha siku rin'wana ni famba hi rivoni wena Khalanga vhiki leri nga hela ni fika ni chela ra thani wa makume ri 100 rand gauge xi nga tlakuki ni ze ni tlhela ni ya hola vana vakulukumba lava petrol a mi chelangi nchumu kasi va mi hembeli ku mi chela moya va ku yi cherile a ko va frustration a va cherile vanhu va vana a xa handli nchumu xa 100 rand loko chela xa 100 rand swi fanele ku nga chelangi nchumu mara problem ya mina Khalanga i ku swisiwana hi swi veka kwihi hi ku loko ti-diesel leti na petrol swi kha swi durha na swakudya swa va durhela vanhu lava ku ve na mali a va na yona a ni hleketa ku a palamende ni tatwa van'watipolitiki loko va ku va increasele hi va 3% hi va 5% van'wani va phati yin'wana va ku a hi na mali yaleyo a hi yi lavi hi kombela ya pfuna swisiwana yi ri yini department leya ya Gwedemantaxi ni yona leyi yi dealanaka na timhaka leta loko xiyimo xi ri tani Khalanga swi kha swi tikela munhu la tirhaka loko nga tirhike phela swi hi tikela in such a way ya ku wena Khalanga the way swakudya swi durhaka hi kona hi mhaka ya tipetrol and a na ha tiva ni kha ni tivutisa ka Khalanga ku
e mali muni leya ti-levy leti nga laha ku un'wana kha ni byela ku engaku loko a ku nga ri na ti-levy leti nga cheriwa ta ti-road accident fund na yini kumbe lita yi fanele yi va 15 rand a ni swi tivi ku ya hi tswalo rin'wana ni kha ni ri hlaya la ri humaka ka lava va outer ma vona lava outer lava va ndle tsalwa laya ri kombisa ku timhaka ta matshamele ya swilo the organization undoing tax abuse va kombisa sweswo ku hi 2021-2022 fuel levy a yi kumbe swibalo leswi swo katsakatsa ku katsa na road accident fund a swi endla 10 rand 8 cent se a hi nge ka ha ri yona yaleyi hi cincanga hi ku mi ta tsundzuka ku holobye gondo n'wana a va cincangi ti-levy hi nkarhi lowu wa mpimanyeto wa lembe na lembe hi n'hweti leyi ya nyenyenyana ku lo fika ku cinca swin'wana va nge i swa ti-margins se loko ku ve ku cinca sweswiya swa va ti-margins kumbexani va 10 cent kumbe yini hi ngo vula ku petrol leyi hi xavaku loko litara ku ri 25 rand swi vula ku hi mpela a yi ta va yi ri 15 rand se kambe xiphiqo i ku mali leya yi tekiwaku ya 15 rand liya ya 10 rand liya yi hangalasiwa na swikhedzakhedza leswi swin'wana swi hi pfunaka hambi sweswi va fikaka va khisamisa ti-road accident fund tetiya va lava mi nga va thola se ma ona okay a ni lava loko a hi vona va nga thoriwa a hi vona lava nga thoriwa hi swona a ni la ku vula ku leyi wena khalanga swin'wana swikhedzakhedzani kwalaha na swi vona na lo ya road accident fund ku na vanhu vo tala yi nga va pfuna mara swi tikombi ingaku a hi swi koti ku dila na situation ya ku hunguta ti-accident mina a ni hlekete ingaku a hi fanele hi va na plan B ya ku hi nge swi koti ku laha South Africa ku hungutiwa ti-accident maybe loko a hi hunguta ti-accident a hi ta hunguta na timali leti ta swibalo hi ku a hi ta va na vanhu vantsanana lava kumaka ti-accident mara vanhu vo tala va kuma ti-accident na mali va tlhela va nga yi kumi ya a swikhwameni swa va lava nga va claimele se hi hakelela maloyara man'wana hi ku swi khidzamile ma swi vona kahle mhaka yeleyo ya ku van'wani va maloyara va ganyini mhaka ya swoho van'wani va hi xava na ti-coldring hi yona kambe mhaka yeleyo ni vula se i swin'wana swa leswi kumbexani a swi fanele swi langutiwa tanihi tiko ku hisa ku yini mahlweni kambe ni khensile swinene sambo loko mi kote ku hoxa xandla namuntlha va na siku lerinenani nangwa swi vitana khaleka na khensa a khensa sweswo mingisero mugana lona fm hinkwenu n'wina mi nga kota ku va mi hoxa xandla ka nongonoko lowu namuntlha ha mi khensa hi vuyelela hi hlanganeni ka mina nongonoko lowu fanaka munduku hi ri hi la ku vulavula xin'wana na xin'wana lexi khumbaka magondzo eMpumalanga hi ta va hi rhurhele MEC wa timhaka ta magondzo eMpumalanga MEC Mandla Ndlovu se hi ta va kha hi bula na vona hi twa kahle hikokwalaho ka yini eMpumalanga ku nga ha ri hapatu hi ta tiphina a yi Ngobeni hi fikile kwala ela ku mi byela ku i koho ka nongonoko dzumba na mina nhlekani lowu i mbale na suti hey wa ene wa dlaya i suti yinene rohisa dyambu kumbe wo tikuma kwalomu ko loko va vhe va ku nyika timbirhi no loko na ha tirha ka rhalweni valunga va ni nyika se ni mbala toho tetiya ene valunga va ku dzonda a kahle ngopfu mina u hlamangwe loko mi ku ve van'wana va ganyile mali ya yinani n'weya kwala purasini a mi ganyangi mara mi nge ni tshika swa timali ta vanhu na hinkwaswo no ani emisaveni ku na ti-sugar daddy ivi ku va na ti-sugar mama a hi swona ni le ka xiyimo xa ka xo hlamula okay mara mi tshame mi swi twa ku na ti-sugar daddy ku na ti-sugar mama se ti-sugar baby hi tihi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula.